Kinong hikai jong ka Federation of All School Teacher of Meghalaya FASTM hadian bakilawan banyak kendu iu menteri ketenat kapuli kaputi ubak lakamen remboy banyak keren halor kimat jing tawa nakaliang jong ka FASTM kumta nakaliang jong Vice President jong ka FASTM ubak sanbor jongai ulapan pau banakaliang menteri uloong ba umpat la ban rai ka jing kentiu kerdani kinong hikai adhong Syaki kerdan defisit ulang bakin sashim mekarai hadin ke jingilang bat ki babun ki seng bat ki management bat ki riushimat ru ulang ru baki nong hikai ka FASTM gila kentu yu menteri ketenat ka puli ka puti banyak keren ni kini kamat bat menteri rang ba aduk kecela u kontrak ki sama bat ulapan pau ru balada menteri rang ba ushim kia kan salong ka bacam hakabaya di bet ke jing ki gendang ya bet syakmat klem kanu ka jing kan randian hadu bakin dayo ya ka e ka baki dawa HYP dalam yang minister Puli Kaputi thank you minta kasih te ngilawan nakalian Federation te anda ngila yarung yasyong te kabalingkong nakalian jadi department minta ong ba ni ai kumlain ko ma nakaliang jo ki wat nakaliang ka sarkar ki ong ya ka contribution ba ki ad hoc teachers kila ai ha kasti tamdai tangingi le si ya parok rupi kino hikai ki na kasti namar ba kani ka contribution ka mentang ilap ka Meghalaya kala long ha kertan ka pasan ha kata ka literasi ta te hadin bang ya kran pat ya ka wakikam ka bedai bat ka jingkentiu kertan yangi te nakaliang education minister di iong ba naduk bakila penmi ya katu ka Meghalaya education karang di kiseng paper nang ta nakaliang ka management ki priushimet kila ai ya kita ki suggestion jong ki views ki jong ki te nakaliang education minister ong ba hadin jong puja kamut nyin saya syong nakaliang department bangin ya perkat ke kalenti kasenjam ke ba ke department kan simnang ni ringkat ba sarkar ha ka baya dei bat kini ki school ki bubun kategori kamut ka thong ka jongki kalong menta ban penduna ya kita ki jingbun jongki kategori te kamut ha ka bakut hi ka jingya kren kalong ba education minister iong ba nganum la hi ya menta bangan ai ya ka insurance ban kentiu kerdan ya kino hikai adhok ma syakat deficit system lani syakat deficit pattern di kamutkan sasyong karai hadin ba kilaya pelong kini ki jingalang bat ki babun ki seng bat ki babun kini ki management bat ki priushimet lani bat ki political party di kamut haka bakut ni sautu ba ngilaya kran rubat education minister bato ka ai ka ba phila pentip syangi di kamut ba ngi yamantangi namla banrai tang kinong yalam ki ba khamat kamut ba kai ka bang yakran bat ingin ra ya kan ka khubor se kinong hikai jengi ki badan hamadan malki bat ki badan sepot tura di karai ka bakhaddo ka dei be ka jau wai te hendrai ni yang skam kanong lim ba ni kwa ba ya kan ka jing e ka jongi kamut ba dei ke government ke ban pendap no di ilai keran bun sepang ki henry ha bakut kemut ba angi snow be yamanta 4 don kanu ka assurance kemut nakaliang ke department ban le kemut ki ong bangin dang study di nyimtip hadu kanu kan simpor kata ka di study namar ba tip hi kam ki jam ma ki simpor kam ha department kam dei ban petang ke benta kiwe ki ak lagi kam ki bonjai ti kemut ha bakut hi te kemut ba minum lak ban batai minta ngindang continue dengan sange kemut kan sasyong be ha rai jong bobo di ngila kenturu ya iba inya grandam no bat honorable chief minister namar ba ha bakut hi ngi ki kino hikai ad hoc ni so thu ba lada chief minister kemut kat ke kerdan klik jong ka state lada ushim kia ikan kakam kemut ba kalak belong ke bacau ke pasaisa di tangita yang mentani melak badia pun kaki pihun em halor ini gaji ya kendo
Ia kendu apa kikot ia kendu kum kinong yalam ki bahak khmat. Ma ti nginwan ia kendu be. Ma yin kentat ya kata. Ti kawai ke baningkom kemut ba ngisuk kemen ba nak department kiong ba ngisuk tu ia ke contribution jobi ta kata ke kawai ke plus point den rei kawai dai kai ke bakonsan mani ke long ke di ke demand ke jobi. Ni kwa ba ke ni ke jing ke jomi kemut di ban pekut no. Karena department ki ong bangi plan ni kata tenrei haduk mentah kemud ba kimpat sim kan ya karai. Jadi ingin saya pet ya kata angin numlak bagi batai bun di kat sesiong buat ba pada kajiki kejongi la tangin peteng la ingin sange na.